kusehlango lesihlanu la kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu mbukele ngibingelele ngwamukele nanku umhlahlo wakho Wesimo Sezulu ngibongena kuwe Thabile umlingani wami ngentambo asubheke mbothi umi kanjani enhlana sezansi kwelehlakhulu esihlakhelo soqaphela ke mbukele ngempela imboze ngamafezulu kusukela endaweni esentshonalanga yezwe hamba njalo ngena endaweni ezimaphakathi uyenyakatho hamba njalo efika endaweni esempumalanga yezwe kanjani nasendaweni esiphakeme kwelehlakhulu esihlakhelo imbozile mbukele izulu nanku ke umhlahlo wakho Wesimo Sezulu ngoba kwazo ifundazwe ngiyabheka imi kanjani izulu lapha na Eastern Cape mbukele imbozile izulu njengoba sengishilo makhanda sobe lithela kusasa izulu amazokushisa ku-18 sofika kuye lapha u-25 gqibeka nakhona la ithela ngayo lapha u-19 sofika ku-24 amazinga akho okushisa kanti ke kusasa mawukhona lapha na Free State nakhona lendela mbothi la ithela ngempela izulu endaweni eningi esifundazweni obhenje amazinga akho okushisa eBloemfontein akuye lapha u-15 sofika ku-24 lapha eVelkom akuye lapha u-15 sofika ku-25 ngiyabheka imi kanjani izulu kusasa Western Cape nakhona ke mbukeli la ithela izulu ngokuhamba kwalo usuku endaweni esikhona lapha ku-Cape Galas amazinga akho okushisa kuye lapha u-19 sofika ku-22 koJojo kuye lapha u-17 naye lapha u-23 mbukeli ngiyabheka imi kanjani izulu kusasa makho lapha Northern Cape nakhona makutsho kugcwala umlomo uthi imbozile mbukeli la ithela ngokuhamba kwalo usuku endaweni eziningi esifundazweni amazinga okushisa makhona koSetalenda kuye lapha u-13 sofika ku-22 lapha kuKavina ku-16 sofika lapha ku-24 kanti ke kusasa makhona kusifundazwe esihle lapha North West makusho nakhona mbothi lishisele emafinike izulu endaweni esikhona koTosca nakhona utsha wenhlavelanga namathuba ezivuluzo walendela kuye lapha u-16 no-30 Vryburg akuye lapha u-16 no-28 amazinga akho okushisa kanti kusasa makhona kusifundazwe esihle kakhulu sakhona la eGauteng nakhona mbukelo ukuhamba kwalo usuku liyayithela izulu amazinga okushisa makhona Vereeniging akuye lapha u-15 no-26 Springs akuye lapha u-14 lapha u-26 Johannesburg akuye lapha u-14 sofika ku-25 ngiyabheka imi kanjani izulu kusasa Limpopo mukele mangikusho ugcwala umlomo uthi lishisele emafinike izulu endaweni eziningi khona-ke awekho amathuba ezivulozo lendeleke esifundazweni akuye u-15 no-27 wakobilabila Ntabazimbi akuye lapha u-17 no-28 kanti kusasa makhona lapha empumalanga mankusho nakhona mbole ugcwala umlomo uthi lithela-ke izulu kakhulukazi endaweni esikhona koStarthini ngokutshakalo ngempela uyihlamvelanga makhona lapha amazinga okushisa ku-13 sofika kuye lapha u-23 kuphina lapha ko-Standerton kanti-ke KwaZulu Natal nakhona lindela mbukeli uthi ngokutsheka kwenhlavelanga yayithela izulu mbukeli kuso sonke isifundazwe kokokustart amazinga okushisa ku-11 sofika lapha ku-27 eThekwini etshele emnyama akuye u-18 lapha u-28 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi Thelemuzi.